ngiyayiphetha inkosi yasePhalamende. Bantwana bakaNkulunkulu, ngithunywa umsebenzi osindayo ngesikhathi futhi esisindayo. Ngiyacela uNkulunkulu wasePhalamende angikhumbule ukuba ngingakhubeki. Uma ujwayele ukuguqa phambi kaNkulunkulu uyakhohlwa ukhubeke uwe. Ngicela kulo mzuzu uNkulunkulu angikhumbuze ukuthi ngingakhohlwa ukuthi uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Bese ngiphenduka umuntu okhohlwayo. Bese isisho sesiZulu esithi indlu yegadu iyanethwa bese sishoko kimi. Ngiyacela ukuthi njengoba obaba abangithuma inkonzo bangangixabanisi nomshumayeli. Ngelinye ilanga ngathunywa inkonzo la abafowethu abafunde kakhulu isiNgisi base bengitonika kabi kumshumayeli, kanti umshumayeli ngiyamthanda umshumayeli wami esandla leso. Ngicela ukudlula engomeni bese ngikhuluma ngoNkulunkulu wasePhalamende. Ngithanda ukukhuluma ngenyanga yezulu namhla ngoba ngicabanga ukuthi isikhumbuzo sayo siyangena namuhla. Ingoma engizocela uNkulunkulu ukuba angiguqise ngayo phambi kwakhe ngithe ka-32.
bengingahlabeleli bengithandaza kuNkulunkulu wasephakameni ngicela kuye ukuthi inkonzo yakhe yesabatha namhla uma ehamba ushembe ezulwini ayifice ezulwini ikhona ilotshiwe ukuthi siyenzile kungabi inkonzo engiyonayo nginovalo olukhulu keManazaretha ngoba kukhona indoda eke yathunywa inkosi inkonzo ngoJanuwari ka-2010 kanti ishumayela nje amaNazaretha ayikho ey'nhliziyweni zayo yaze yabuza inkosi uThixo yathi umfundisi mayishumayela kungani nithi amen uma ifike ekhaya lendoda yaba nenhlanhla kodwa ayibonanga kwafika indoda eyisayoni kuyo ifike yambuza ithi sibani uwenzeni wena esontweni ebuhleni na uthi angenzanga lutho inkosi kade ikunika inkonzo sithi sayoni ngikubona usezulwini uNkulunkulu ekunika inkonzo waqeda inkonzo wakuthathwa kufaka esifokweni ngicela nami uNkulunkulu ukuba inkonzo yakhe ngingayoni namhla ngikhuluma ngomuntu only ngesonto kade ngise eThekwini uthi umshumayeli waseMlazi ngibalekile kufike uSibanibani uhamba nabefundisi abanye bafuna ukukhuluma nami bafuna leyathempeli uthi ngibalekele lo mhlangano wabo kodwa kuqondile lokho kodwa ngiqonda ukuzicelela kuNkulunkulu wasephakameni ukuthi njengoba ngiguqela ngiyazi ukuthi nomubi ungilindile ukuthi wena kade uguqile ukukhuluma ngoshebe nami ngifuna ukukuthuma ungisebenzele ngicela uNkulunkulu angikhumbule kuleyo ndawo Manazaretha siseyinsukwini zesikhumbuzo senyanga yezulu eyazibonakalisa ukuthi uNkulunkulu phakathi kwethu kodwa sabuka kancane sangabona iyodwa into eyadala ukuthi singaboni ngicela ungifundele incwadi ithi kaLuka 13:16 okuyiyona yona efika isidide ngoNkulunkulu wasephakameni ithi inkosi ilanga ngelinye ilanga safika emhlabeni sihamba nomnewethu uSibanibani
sasizofuna indoda ehlambulukile ezohamba isilande ezulwini isilethe emhlabeni ukuba sizofundisa ukuthi uNkulunkulu ukholwa kanjani. Ithi zahlala emhlabeni sifuna indoda ehlambulukile, sabheka emapondweni sangayidola, sabheka kwaZulu, sabona umzazelo ukuthi uhlambulukile akahamba silande ezulwini sizozalwa. Ithi kodwa abantu abazange basibone ngoba imizimba esasifike nayo kwakule imizimba yasezulwini ukube basibona abantu babezokufa. Uthi lengilozi yafika yakhuluma noMaria ayizange ifike nomzimba wasezulwini, yafika ebusukelele ngoba kube wayibona wayezokufa. Imizimba yethu niyoyibona mhla sifike ukuthi kanti singobani. Uyayithola incwadi yakho? Awubheke u-16 noma phakathi kukaLuka noMark 16:13. Ngikhumbula ngelinye liyekelele iBhayibheli lizokubambezela amaNazaretha akubona abantu okuxoxela inganekwane. Le ncwadi ebengifuna ukhuluma inkosi uJesu. Inkosi uJesu ikhuluma nabafundi bayo, bahamba nayo iminyaka bengamboni ukuthi uNkulunkulu vele ezulwini, wayesebabona uJesu. Ngikhulumela ukuthi maNazaretha leyo nhlahla emnyama ingasehleli yokuthi ushebe singamboni ukuthi uNkulunkulu bese siyakhohlwa. Kwala noma uJesu esehumusha sebatshela ehleli nabo bedla ethi hayi phakathi kwenu ukhona ozomthengisa ethi angibulawe, baphika amadoda baphika into engaphakathi kwey'nhliziyo zabo. Uthi uJesu kulamadoda kulabafundisi bakhe, nina uma nitshela abantu nithi ngingubani mina? Base besha bakushoya manje bathi hayi wena uMoses, wena uJeremiya, wena u-Abrahama, uyedwa waba nenhlanhla. Izwi lami lisho ukukhuhlana. Owathi wena uyindodana kaNkulunkulu evele ezulwini. Wayesethi uJesu la engifuna khona, ubusisiwe wena Simoni kaJona ngoba awubonanga inyama yami ukuthi ifana neyakho negazi lami lifana nelakho, ubone uNkulunkulu omthumile. Ngiqonda ukuthi nathi maNazaretha sithi masikhonza sazi ukuthi ushebe asifane naye, ngeke size sifane naye. Ngelinye ilanga kusuka unkosikazi wakwaNdlovu ugane kwaNzuza entabeni zaseKhandla phesheya koThumela. Ugulelwa ingane yentombazana ina-12 years. Le ngane yentombazana kunofana kabhuti walo mama wakwaNdlovu, sihlala naye kwaMashu. Lo mama usonta kwenye inkonzo, uyise wale ngane uNzuza umshumayeli kuleyo nkonzo. Yagula le ngane bayithatha bayise esibhedlela. Uma befika esibhedlela base betho udokotela angeke isakwazi ukusukuma, iphelelwe inyama ehlanganisa amathambo omgogodla isenawo, base beyenzela i-wheelchair, yahlala ku-wheelchair. Uthi unkosana wakwaNdlovu uvuma athi lethi ingane yakho ekupheni ukhona ushembe uzoyisindisa ingane yakho. Uthi u-anti wakhe batho udokotela ingane iphele inyama ehlanganisa amathambo omgogodla, angeke ingane isinde. uJesu ngozimkhonzayo ngeke ayisindise, akayisindisi ngane ingane uma uthi ushembe uzoyisindisa. Futhi wena ushembe ukutshela ngumuntu ozohamba adlule emhlabeni adinga uJesu naye. Kukhona igama elalishiwo inyanga ezulu.
lithi abangangoni babona izikawu ukuthi yenziwa yini ikawu ukuthi bemnyama emehlweni ithi kumnyama ebusweni bekawu. Ithi ikawu yayithi hlakaniphile yayithi zama ukucasha ikawu mayizalwa izalwe emnyama iba mnyama isindala. Uthi ikawu yayikhonza ukuganga igane bese kubonakala ukuthi iyegangile ithi bese zitshele ezinekana zithi wena kawu ogangile uthi ngelinye ilanga yaganga yayisithatha ilahle yayisigcoba ilahle iyenzele ukuthi ngabona ngakuthi iyegangile khona izoba mnyama emehlweni. Ithi inkosi yangayizulu ubumnyama bekawu bafika kanjalo yayithi yenza ukuhlakanipha kanti yenza ubumnyama bangabe kusashintsha ibala layo yayisiba mnyama kanjalo. Ithi bonke abantu abenza izinto abangazazi kumnyama ebusweni bekawu. Wayesesuka lo nkosikazi sevuma ngaphakathi ukuthi ahamba eKwaMashu wafika lapha e14 le nsizwa yakwaNdlovu eyisebenza eClaywood kwaBhekona efemini yamaswidi. Wayesemthatha u-anti wakhe nalodadewabo i-wheelchair bayishiya kwaMashu kwa14. Wayesembeletha umza wakhe baya naye ebuhleni enkosini inyanga yezulu. Ma befika ebuhleni ayazi amaNazaretha ukuthi uma kuyiwe enkosini olayini bayehlukana obaba omama. Le dadewethu le ntombazana ibelethwe uvuma ujabulile ngaphakathi enhlizweni yakhe ujabulele ukuthi u-anti wakhe ufika bona ushembe. Uma befika lapha yasukuma inkosi inyanga yezulu ibuza lo nkosana kwaNdlovu uthi ufunani lo komama uthi baba ngibelethe naye intombazana uthi yini engingaphathwa unina ngoba la uguqe khona uguqeko la komama. Kwathi baba kakwazi ukuhamba uyisishosha wayisisukuma inkosi inyanga yezulu yayisisondela iza kuye ithi yini lo mntwana wena nkosikazi wamzala engahambi na? Uthi lo mama baba ngamzala ehamba kodwa nje uthe semdala wase engasakwazi ukuhamba. Ithi inkosi kwenzakalani kuye? Uthi baba wagwinya impukane wayesegwema ukugula wayesehlala phansi. Ithi inkosi inyanga yezulu abantu basemhlabeni bafundela kule ngane ukuthakatha. Hamba ufuna amafutha namanzi. Waqalaza lo mama wasukuma unkosana wakwaNdlovu wawafuna amanzi amafutha wawanikeza umama yawabusisa inkosi inyanga yezulu. Yayisithi lo mntwana wongeza umgcobe ekuseni umgcobe ntambama umgcobe nasebusuku uma uphaphama inkosi imbusise uyosinda ihambe kahle. Wayesesukuma lo nkosikazi esehamba wayithi mayisenjenga lapha yaphinda inkosi inyanga yezulu yathi uthi lo mntwana wenze njani? Wathi baba wagwinya impukane wasengenwa ukufa njengoba esehleli. Kodwa baba bathi abelungu uphele amathambo ahlanganisa umgogodla lo lenyama emhlophe ehlanganisa amathambo bathi akasenayo bamnikeza i-wheelchair. Yathi inkosi imbusise ushebe uzomsebenzi. Khuluma ngenyanga yezulu maNazaretha. Wahamba wabuyela kwaMashu. maNazaretha wolingisa intombi mayithanda isoka layo. Noma lingaba nemkeke kodwa isoka leli intombi income lo mkeke yemsoka layo. Noma abantu bethi hayi isoka lakho lemkeke ithi angikuthandi ngiyanqasha ngisho ukuthi ushembe asoyiqhenya ngayo ngoba uNkulunkulu kithi. Ngeke sibe nayo uNkulunkulu ngaphandle kaShembe. Uma ilele ebusuku lengane besiyaphaphama iyavuka ithi mama nangu nomkhulu ekade siye kuye uyangihlikihla ngamafutha lapha. Wayesemangala umama wathi hawu kanti kwenzakalani? Ekuseni yavuka lensizwa kaNdlovu yama emsebenzini yayobheka ifotini. Uma ifika ngale ufika u-anti wayo uyixoxele lesisibonakalo seyingane. Ithi ingane wena mntakabhuti kade kufike ubaba uShembe eyigcoba ngamafutha ebusuku. Uthi bonke laba bantu abalapha ngibona umhlolo ngibona amakhwehla ngabona izalukazi ngabona amadoda yini leyo Shembe alidisa yona enenza liphile kangaka? Ithi lensizwa kaDlamini siphila ngayo uShembe umoya oyingcwele.
uthi kodwa esontweni lethu akwenzeki. Ukhona uyise wengane ungaphakathi kwamasha akafuna kuyizwa indaba kaShembe. Ngakusasa uma ebuya unkosana waNdlovu emsebenzini uhlangana nengane isihamba ngobhoko lomshanelo uthi u-ati wakhe wevuma awuze mntakabhuti ngizokuxoxela inkinga nangu umzawa wakho namhla uthe mayivuka ekuseni wathi ngifuna uyochama ngathi ngifuna ukumbamba wathi akunika induku lomshanelo uyadondolozela nangu siyakwazi uyochama kanti uShembe wenza ngani wenzani uShembe kubantu uthi uvuma mama ngifuna umbone uShembe bese umqhathanisa noJesu wakho. Wabuya nakusasa iyabuya lenkosana ibuya emsebenzini ifica umzawa wakhe usesindile ugeza izitsha phandle. Ithi endoda bafikile sebezobona lengane baxoxa umhlolo ukhona uyise wengane. Ithi le ndoda uma yengena ulonkosana kaNdlovu uthi nangu lo mfana othatha ingane yakho Nzuza wayisa kuShembe nami ngifuna ngise kuShembe ngoba kuneyinkinga wena Nzuza uhlalelele ungayi wena uyobona uShembe uthi Nzuza hayi mina ngizwile nje unkosikazi ekutshela ukuthi ingane yagula angiyibonanga kodwa ungishiye isedini. Abantu ababelwe ubumnyama baphila uNkulunkulu phambi kwabo. Yagcina isindile leyo ngane naNazaretha isindiswa inkosi inyanga yezulu. Ngelinye ilanga kufika umfundisi wezinye iy'nkonzo zaseJudiya. Uma efika umfundisi uthwele imigubo benza naye bafike bayambeka iyasuka inkosi ithi yini le bathi baba umuntu uyagula ithi inkosi hawu umfundisi ufake nokholo lwayengawuphumulile uthi yini umfundisi uthi baba ngiyagula ithi uguliswa yini uthi baba ngavele ngakhodola umzimba wonke ngalala phansi kwangabe ngisavuma ukuvuka. Yathula inkosi inyanga yezulu esithi wagcina nini ukubona uyihlo lapha-ke abasonto abathi baphucukile. Kodwa mina ngangazi ukuthi ukuphucuka ukuwa ulimale lo muntu usuke uphucukile ngisho ukuthi laba abantu basindisiwe abasahlala. Uthi wagcina nini ukubona ubaba wakho uthi ubaba wakho uthi baba kade wafa ubaba thina njengoba sikhonza nje asisakhulumi ngalowo bantu. Ithi-ke inkosi hamba ubuyele ekhaya ufike uhlale ulale uzofika ubaba wakho ebusuku bese umbuza wakho ukuthi uguliswa yini. Nangempela wahamba umfundisi bamthwala ngengubo owalapha ePort Harcourt sekhohlwa isibopho sakhe. Uma efikelele wafika uyise wathi mntanami wathi uthe uShembe amobuza bakuthi kuguliswa yini wathi mntanami ilokhu ngahamba emhlabeni akuyibona indlela ngangumfundisi ngikholisa abantu ngithi abantu bengahlabi ngithi abantu bengayenzi umsebenzi ngicela ungenzele umsebenzi ukuze ngibone indlela eyabokhokho bethu. Uma ngifika koba abakhulu bayangixosha bathi emhlabeni ngizange ngibenzele lutho ngoba ngangikholisa abantu ngicela uhambe kuShembe uyonginikelela khona. Uthi ngiyokunikelela kanjani baba ungazange ungifundise wena wangifundisa ukuthi imisebenzi ayenziwa. Wahamba amaNazaretha wawonikela wasinda umfundisi angazi wagcina enze njani. uShembe amaNazaretha uyinkinga. Kusala kuthini ukuthi sibona kanjani sizwa kanjani sicabanga kanjani. uShembe usazi sonke nabangayigqokile ingubo uShembe yabazi. Kodwa manje uShembe uyinkinga kuthina amaNazaretha ngoba uyacasha singamboni. Lokho bese siyakhohlwa ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngizocela ubaba bangibheke ngesikhathi ngalokhu ngucebezile amakholwa azaphuma esontweni. Kukhona umvangeli wakaHlabisi, umvangeli uMgabi, kukhona umakhelwane wakhe uMhlomo ugulelwe indodana yakhe izishosha ayihambi.
uma efika umvangeli uMgabhi kuMhlongo uthi Mhlongo inkosi yaseJudiya ngicela uthathe ingane yakho uyihambise uyise kuShembe eJudiya uShembe uzofika isindise uthi uMhlongo weMgabhi lapha uma uyemtuba ngaseKodibe kukhona inyanga yakamkhanazi ngikhiphe iduna elibomvu ngakhokhela leyo nyanga iyehlulekile ukusindisa ingane yami uma ubheka enyakatho kukhona intaba okuthiwa kuseMakhowe kukhona inyanga kwaManxele ngikhiphe isithole esimhlophe ngakhokhela inyanga kwaManxele ihlulekile ukusindisa ingane yami uShembe uzokhokhelwa ngani inkomo ukusindisa ingane yami uthi umvangeli uMgabhi uShembe akafuni inkomo ufuna umphefumulo wakhe uthi uMgabhi ngeke ngithathe ingane yami ngithi ayihambe kuShembe ngoba lezi inkomo engiyikhiphile zenele nemali iphelile iphakethe lami liphendukile kodwa ingane yami ayizange isinde uma uNkulunkulu bengangameli ukuthi ngibe nayo ayivele ifa akayithathe ife ngizoyigcwaba wena Mgabhi uthi uMgabhi kusho indoda enekholo ngoNkulunkulu emkhonzayo ithi mlethe kimi ngihambe naye ngimise kuShembe kodwa ngaphambi kokuba ngihambe naye ingane yakho ngicela senze unkatho lokufunga ukubhejelana uthi uma ingane yakho isindile uzomlandela uShembe uthi yebo Mgabhi uma ingasindi ingane yakho mahala uShembe ngezokhipha nesente ngiyohamba ngiyokholwa kuphakame wayithatha ingane uMgabhi insizwa ino-16 years wafuna itshali wayibeletha wayematekisini wahlabisa wagibela wafika eGingindlovu wehla wafuna imoto ezineJudiya wafika eJudiya yisabatha uma ngithi uNkulunkulu wasephakameni uyacasha kithi uyacasha uShembe ngikushisa ukuthi ithi inyanga yezulu ngelinye ilanga uma uphikisana nomuntu ongakholwa yimi engiye ngikhuluma inhliziyo yalowo muntu ibe bukhulu ngifuna ukubona wena ukuthi umkhonza ngempela yini uShembe awucasukile ukuthi mayiphikisa ngoShembe ngesikhathi umvangeli uMgabhi ephikisana nomhlongo uShembe wayekhona lapho uma yehla umvangeli uMgabhi esesaweni eyithatha lensizwa eyibeletha wathi mayingena ethempelini eJudiya yasukuma inyanga yezulu yathi uMshumayeli Shoba wayesekushumayela ngakho umvangeli wathi Shoba baba wathi sisabantu la ukhona into yami ezayo baqalaza abantu ukuthi yini le ezayo kaShembe wathi sisabantu ukhona into yami ezayo wathi mayiseseduze umvangeli uShoba ebelethe lensizwa yasukuma inkosi yakazi yathi simenyiwe thina sonke simenywa umvangeli uMgabhi wafika wayibeka lensizwa yayisithi inkosi inyanga yezulu naye into yami kade ngikhuluma ngayo ebengithuma uMgabhi ngithi akayilande kwahlabisa
kodwa uShembe sasinaye eJudiya wayengekho kwaHlalezi. Ithi Nkosi yamaZulu wenze njani yini mfana awuhambe ngani wazala ungahambi wena na uthi le nkosana yakwamhlongo uthi baba ngavele ngaphathwa yikwatshu ngagodola ithi ngase ngihlala phansi uthi kwase ungasavuka ukuthi ngisukume uthi Inkosi yamaZulu hamba emgabhe ufuna amanzi namafutha yahamba lensizwa ufuna amanzi yakwamgabhe namafutha wabuya wathi mgabhe mgcobe yafana umuntu Nkosi wabusisa yasithi mgcobe umphuzisa amanzi kakhulu uyivila lo akafuni ukusukuma yasuka Inkosi yamaZulu yaflatela yabuye etafuleni yanekelisa wathi kuzwakala abantu base bekhuza ingcwele kanti usiyasuka umfana kwamhlongo igama lakhe uDumisana ukhona lapha kwaMasha umphathi wamabhasi akwaMasha empelebeleni bekhuluma ngayo wabuyela naye umvalele umgabhe uyayibona umuntu uma enekho lekhosha ngento yakhe wombona ngokuba muhle hayi Nazaretha sibe muhle ngoShembe singabi babi wahamba naye wambukiza ejabulile ngoba elande inkomo kaShembe elande kumgabhe uhlongile umgabhe wathi ngiyomkhonza uShembe mangasindisa ingane yami mahala uShembe akafuni nezulu lakhe akafuni uShembe nezulu lakhe wakhamela lensizwa kwamhlongo imlandela wahamba ngiya umvalele umgabhe waphuma umhlongo wami egcekeni wathi yini engibonayo wathi nangu Shembe ngicela uhalalise mhlongo nangu Shembe asambe sephakame yokhonza uShembe wathi kodwa mhlongo ngoba kunezinto engisafuna ukuzenza awunike isikhathi ngicabanga ukuthi uShembe ngiyamkhonza yini kodwa ngicela kwenze ngicela ukuthi ingane zami ugcinise abantu wathi umvalele umgabhe ungakhohlwa umgabhe ukuthi khona mhlongo ungaze kufike insuku zokufa ungayanga uyokhonza uShembe sengihlala phansi ngabe ngadideka ngelinye ilanga ngakhohlwa ukuthi uShembe uNkulunkulu kwakuJulayi wavala umhlangano kaJulayi Inkosi kenyanga yaZulu wakuthi makuvala umhlangano kaJulayi kwesinye isikhathi ihambi yehlazi Nsabalele kodwa ngalelo langa wayiyanga eNsabalele kwathi ngesonto ngesabatha yamemezela umhlangano suvaliwe yathi kusasa ngiyalapha eBhambayi ngakwaphathi egroundini ngoba ngangelusa khona ngifuna amanaza abantu bakhona bangibona ukuthi ufike lolandela izizwe sabuyela kwaMasha savuka ekuseni yathi sofika sivunule sisile sikhombise laba bantu ukuthi uNkulunkulu sengathi Nazaretha singekho sengathi masihleli phansi sikhumbuzane siyeke ukuthi masihleli sithi hayi ngijabulile unkosikazi ufonile wathi zele inkomo yami usibanibani lemise kanje hayi lokho sokuxoxa ngelinye ilanga asothi masihleli sikhulume ngoShembe ngoba bakhona abazi bahambe emhlabeni bengambonanga uShembe ukuthi uNkulunkulu
ngisheke ukuthi ngifane nani ngibe yiNazaretha nawe. Ngiyazinengela kuNkulunkulu osiphamele, ngiyazicelela uNkulunkulu akukhumbule. Ngake ngayibona inkinga amaNazaretha. Akuyona inkinga ngangambona uNkulunkulu, inkinga into engachazeki. Ngambona uNkulunkulu wasephakameni. Sathi masifika lapha ngesonto lapha eBhambayi lapho kwakunophathi ngakhona kunomuzi kababa uNkanyezi lapho safika emagroundini yafika inkosi Nyanga iZulu. Kwangena umthandazo kavuka nathi. Wangena umthandazo wakhathalela yasukuma yakhomba yathi ngikhulele la yathi bengelusa la yathi bengihamba la yathi kodwa akuzelanga lokho yathi vunulane umgidi. Izulu lalingelihle lahloma izulu lahloma wenza ukuthi hayi izulu leza liseseduze washintsha umoya waheleza lamnyama eningizimu saqala sabamba amasuitcase sathi kodwa ubaba uyalibona izulu yathi besivulelane kusilwe sambandaza sabhakaza sangabaza wacabanga ukuthi konje ngizilile ngoba ngabe ngifike emini ngoba phela imvula izosinetha sabamba imvunulo sathi hayi ngcono sesikoshini yasukuma izulu sesilibone eduze amaNazaretha selizintuthu phesheya lapha ngaseClermont. Yathi kozawo konje laba abantu ababone befeni yasukuma inyanga izulu yathatha isigqoko yathi nesigqoko yasifaka ekhwapheni yama yasibeka etafuleni yathi vunulane nisine. Waqala ngeke ngisho ngithi ngikhulume ngesizulu yaqala irembo yavela yathi lakhanya izulu phansi savunula sasina ngo-10 u-11 u-12 ngo-1 yathi inkosi ukuthi singawuvala umgidi angihlale emkhukhwini mina ngiyahamba ngebuhleni sakhumula sahamba 2 o'clock kwaba sengathi kukhona uvula isicabha semvula la ishaya imvula ithi inkosi mayisizohamba hawu ukhona umuntu engimisile ekade edlula eyalela uNkulunkulu wezangisele asambeni lemvula izosinetha yathi yongena ebuhleni siyofika kwamanje iyanetha imvula. Ngambona kuNkulunkulu wasesiphakeni ukuthi uNkulunkulu ngoba wayenza imigilimane ayikho inyanga engamisi imvula nesigqoko. Akekho umbhishobhi ongamisi imvula ngesigqoko ngaphandle kwaNkulunkulu wasephakameni. maNazaretha ayigcwele awuqalaze la uhleli khona sengihlala phansi la uhleli khona eduze kwakho awuqalaze uyabona ukuthi akekho isibanibani khona isikhala sakhe la eduze kwakho uyabona ukuthi isibanibani akekho. Pho sifunani ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo ukhona uyaphila. Mina ngitshelwanga umuntu ngizibonela ukuthi uNkulunkulu osesihlalweni uye. 1976 angitshelwanga umuntu ngazibonela ukuthi inyanga izulu iyethatha izintambo ngakusentana ngilele ebusuku ngibona inkosi la ngihleli esihlalweni kuqhamuka inyanga yezulu ifike ingena phakathi enkosini ilanga iyasukuma inkosi langa kwasekuphenduka inyanga yezulu ngoba yesesihlalweni ngavuka ekuseni ngaxoxela umayi ngangihlala kuyo umaka ahlalisa umaka achitha abakuthibelile ngathi ma ngibone ebusuku ukuthi nokuthi wathi idimoni kusho ukuthi lizosinqoba ngokusombuluko kwazakala ukuthi ephakameni ilanga liphumanga kumnyama umhlaba wonke. Uma ngithi angididekanga ngicela nawe ungadideki. Mina ngibone ngoLwesihlanu ukuthi uNkulunkulu khona kahambile. Ngiyakuhlebela ngoba wena ulinde. Ulinde wena lezi zinsuku ezizayo.
kukhona sebehambile kade sethemba sithi sisele nabo ngisho ukuthi manazathi singahlali phezu kwethemba hlala phansi emacansini ushembe ukhona uyaphila ngambona mina ukuthi ushembe uye lo sesihlalweni uma ngilele ebusuku lesihlanu inkosi izoshintsha ibhaji ngomsombuluko ngibona inkosi ilanga nenyanga izulu zisebuhleni inkosi inyanga eluthungo lokozana kuseparadesi bakhamuke eMpumalanga bayashesha ubaba mkhulu balandela ngemva kancane bezibuhleni ngapha esandleni sokunxele babheke eMpumalanga nabo inkosi ebhekene nenkosi uthungo lenkosazana akibonanga ukuthi badlodla ubuso kwabe ubuso kodwa kobuso bothungo lenkosazana uma befika inkosi lakhe yashesha ibizinyanga izulu ithi sondela mnewethu uyawubona lo mzimba lo ikhomba umzimba wothini ithi lo mzimba usubuthakathaka lo mzimba usukhathele ushemba kahlale emzimbeni okukhathele lo mzimba obuthakathaka kufanele ahlale emzimbeni ophilayo obushemba kufanele asebenze yayisisuka inkosi langa yayisibamba uthimo lenkosazana enyaweni yayisibhonsa umzimba wasala umzimba omncane wothimo yayisiwufaka olazini lwezulu yathi ushemba siyamkhipha kulo mzimba simfaka kulo mzimba wathi uye lo osezohola amaNazaretha owami ozayo wesithupha owakho nkosinyana izuwe namnewethu uyogcotshwa uwe inkosi ushembe amen. Kosi sikuqala kancane. Nabelele sabala ngathi level. You want. Yeah.